Ngapain ulungan nih? Tapos siya bi kawi ba? Jadi ada boras ni inangay. Aduh, mamay buti na nga. Berlayar guys, kapal baru siap berlayar. Kapal baru siap berlayar. Lang, berputar deh. Ijo lo hamidaan, ay di dana. Orang si kita. Kedua lima kali ini. Kejang. Pelagi kan lamar tingkat dok ini banyak. Ibu bisa masangan anak ibu rew nah. Iya, ada orang itu kan. Oh, ya yang bisa muat. Mana ada spelling? Orang sih langsung. Mana ada? Ay dari kuwi dan ayulan. Be maham lo di si korjogen pan ni. Halo. Gitu namin do. So nagulat duho mak. Nani bilis nyarion. Dak dana upudian, ase maju nama tu emak korasi. Upudian ni mak. Masuk nama dua. Upudi. Ano na lang sure na gabi, tardor ka. Mo magpamay ta. Sali na eh. Lari pa dor no pasir. Ang ko pasunod ako di ya de. Alam mo lang ay pamatik kingat tari din. Ini sering di saya. Dan buat sabola. Jol mana itu batak kanai jadi porok sabula mak. Ada dua mak. Ala ni jual mana kan? Mak. Romang kae. Hei, ada anu sokang. Ih, maju apa son? Todong. Manakam, hanan. Batu dulu jo. Motor na bagal na mo ben. Siap. Tapi Asam borosnya bilang kayak hamda tok kan mama. Mga sayot dia. Oh, dadah. Ah, may. Hala.
Unak ka ni Messi. Oh, nuson. Iya, jar jalo solihu tawaya. Tarik kuju atas si hurang. Hah? Apa? Wah, gede. Tok langsung mau uja bulan. Langsung uja Bu Mak.